Papeževo smrt je potrdil njegov komornik irski kardinal, ki bo v prehodnem času do izvolitve novega papeža v Vatikanu vodil tekoče posle. Pontifikat papeža Frančiška je bil sicer v marsičem prelomen. Jorge Mario Bergoglio je bil prvi papež v 2 tisočletjih, ki si je drznil nadeti ime po svetniku, zavetniku revnih in ubogih, svetem Frančišku Asiškem. Prvi papež, ki je nagovoril Varnostni svet Združenih narodov, obiskal palestinsko begunsko taborišče, na vodilni položaj v Vatikanu imenoval žensko in prvi papež, ki je ustvaril račun na Instagramu. Katoliško cerkev je svojo skromnostjo približal množicam, čeprav mu glasnih nasprotnikov med verniki ni manjkalo. Tisa Strgen. Če se je po okrevanju po bolezni le redko pojavil v javnosti, je na veliko noč zbral še zadnje moči za blagoslov in slovo od vernikov. Njegovo smrt na velikonočni ponedeljek je potrdil kardinal Komornik, ki obvesti javnost ter po papeževi smrti zaklene in zapečati njegovo stanovanje. Alle ore 7:35 di questa mattina il vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del padre. Zadoneli so zvonovi. Ne le na trgu svetega Petra in po Italiji, odzvanjalo je tudi drugod po svetu. V Parizu je notredamska stolnica zazvonila 88-krat. I think most people knew he was in poor health, but it is a shock to have it happen so suddenly because he had his last public appearance yesterday. Umrl je papež, ki je bil nenarejeno iskren, preprost in človeški. Papež liberalnih pogledov, ki je odpiral cerkev, širil njen prostor, da vanjo lahko vstopijo vsi. Nič čudnega, da je v letu, ko je bil izvoljen, številne pretresel njegov odgovor na vprašanje o istospolno usmerjenih duhovnikih. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Kdo bi si mislil, da bo mladi Jorge Mario Bergoglio, navdušenec nad tangom in nogometom, ki je kot otrok iz revne družine v Buenos Airesu hotel postati mesar, izšolal pa se je za kemijskega tehnika, postal kardinal. Nikoli ni nameraval postati niti duhovnik. Ayudó también a comprender a las personas de lo que significa, de acuerdo a ser latinoamericano, una persona cercana, una persona directa, una persona clara, y además una persona que viene desde el mundo del conocimiento real de la pobreza. In človek, ki je ob začetku svojega pontifikata napovedal reformo rimske kurije in povabil duhovnike, naj se odpovejo udobju klerikalizma in se navzamejo vonja po ovcah. Una persona che pensa soltanto in fare muri, sia dove sia, e non fare ponti, non è cristiano. Zavzemal se je tudi za večjo navzočnost žensk in laikov v cerkvi ter postavil nov mejnik, ko je imenoval žensko na enega najvišjih upravnih organov rimske kurije. Tudi zato vzdevek revolucionarni sveti oče. He has opened new doors, new roads. It's the first pope who has given the homosexuals the right to be equal citizens in the Catholic Church. He has decided that it is possible to discuss about women deacons. He didn't achieve the goal, but he has opened the discussion. Bil pa je papež miru, usmiljenja in enakosti, zagovornik odrinjenih na rob družbe. Skozi pontifikat ga je spremljala še ena značilnost, da skoraj da ni bilo javnega nagovora ali zapisa brez naslednjih besed. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.